Ni nkwakira iwe sebona nyabo program y'ebyamagara niko twazitandika tuti shaha ina mpaka shahina n'icweka izekiro bwo kubanza tuba turiyo kubasa kutera tocho mukwatene byamagara gate okucungira ndwara okuzetantara ko okuziraguza na nebinde kwamba kwata ahamagara gate bwena garaka natunga umugisha data ya Isa umushaho mukugo mukwatena ne endwa na cweke by'abakazi ndwara z'abakazi nebindi okubasa kongera shoborera ebyakwasa kwambe tukwataho ati nayenda turebe naija kwebuzaho nkomushaho arikumanya by'abakazi omwaka ngutire hariya tinyine mwana shija ntwire nawe nitwegita okutushime kwa ntwegita hati noija okuntandikira nkahi rero ndebe okora diagnosing kumanya nguru yare na ninyekizibu tindu kuzara ate cyitwaikaho nsheta evaluation. Very good. Hati wijoro kugira oti doctor nyine kizibu na marobiro bo mbushwere konkati ndi kuzara. So ninja kubanza naganira niwe ekitukweta history taking nkubuze obimicwe noza mota okatandika oyinemya kengahi noza mu burukwezi ningaho bwo kuguruka ko kuzamu naho no mara mu biro bingahe. So ebyo byona nibija kumpetishwani oku iwe nko mucyara oyemerire. Of course otebigo nece myaka manya ne myaka yawe neyingana ki omuntu kakubajya higure myaka 35 ntuba waredi yamara emyezi mukaga atagizirenda abo kwa uko kugenda nokura niko chance yo kugirenda eri kucendera konko umuntu kakubakijya hansi emyaka 35 ntumuhano mwaka tujangu okay waba noyegita omwaka gwena tujangu wali mwakugirenda waba maziro mwaka na muno wodi hansi emyaka 35 akantu antumanya ngo shayo no steady active kugira ki amahoro garije quality rije nabwinji bwayo burimu so tariho effect yone uko umuntu kakujana akura ati tubavigilant mu myaka na tubavigilant muno warize myaka 35 yes nabango bintine kubyasiskire tibyashitambira so tomara kunanga kukora history taking ejo then tukora tukweta scan. Yes mundebo umuntu tukora scan yes tumuriko munda so kutukora ejo transvaginal scan neza kutwereka quality ya nanka amahuri follicles okuziti follicles mbano nizjwekera amahuri gomkazi then tureba nyinenda yeryeta mwe tureba ebicweka byo mukazi byo biri bita konkenshe cyezoti tukazirebera aha scan hari turukweta hysterosalpingogram mbibyo ate byo kinero myangore ninga chikweta HSG yes ko kushoteninga baso so ati twaje mu HSG nibatera yo mbaza hanso bagura bya hansi ahanso mu bukazi yes then bamara batutera x-ray kureba go mubazi warabaho so kukurabe twaragura byo mundo muri nyinenda ukashorera hansi y'isheke nicirani kimanyisa ngo sheke zawe zirije so ogo muringo nguru representing amizgo mshije okugata I'm just asking ngachina teka jamnoga heri yaba ncho ateka twagure bucerkare watayo wareba kubyara babya distributed je ninganga kina yetegereza genda bimwe ate ombazogwe twaje ngo sheke ninche munonga so scan size yensheke ninche munonga so scan eri kuzireba so ntukozesa omuringo gutukweta ki hysterosalpingogram so najya ntuzakora bya mamiza hansi yes nchanchereka nkugarabe ni garaba mu nigo muhanda gwese gona ziri kuraba mu so chance so I get you right nganta kushamu bukirasi so ejona nuko mukugarukana cyo mukakireba mukadiagnosing aho yes okay so niyeje miringo yonka so no muringo then of course omuntu ntubatusha tubuza barakushemizeho warire mwenda waragwire ingwara z'ubushambani nkebyo twashanga omuchara no of course ntwanatware rukwari okwakurebeka no muchara ayina mabere usakshanga umutatati atine mabere ariyepa usakshanga atine mabere so nchanchikwereka kana batine mabere most likely hormones zete zirije tizo mukazi twashanga inebirejo kandi abuzgo kutwara nchachi mesa in hormones nyingi so bashija twata Dr. Hiro nganje ashikotine ayi ni takaya so yes no basaku
kuzabira onkora kuzara Yego. so cyo cyatine buzima konga of course in hormones nchimanyisa obutafari oburi gukora omukazi Yego. n'oburi gukora omushija So twanga ryo mukazi ayine nyingi ze kishija onkara moto twikazi cyetse. I get you right. Turiyo tureba ahatukwatena na obugumba ombacara icyakubasa kurentera omucara atazara ningashi kuzara yakana kakamwe then rukabura bishine I think siyabashate then rukabura nacyo nchibasa necera je nkabeka kamwe kongara bwo kindi kimushimire kumanya ngo ruzana rugara ruhanga obumona buri nomo konkubwire bwa ruhanga ati bwakayikira so kwa planning okwa planning so nabwo no muringo kwakwasa kuretera wabe ngumba ruhanga naje mutuzare tuzarura anyway baje na no muzira hansi yiguru ngo nawe nirhanga nawe nabasa kucera mushati tugire ngo nano okucura ngumwishenkazi w'umwana ngo akamucena ngo umuntu yazara naco cyenda kibindi kahebe tubina kazare na mbona scientifically titune kazare na science really ebyo bya culture konga ntumanya umwana obihurira konka tibine explanation yabyo tuno kwa kubishoborora science. Okay, ati Dr. Interest aho yaza no kureba umucyaro ubu arakuzara yaheza kwikera ngo mushongeji Muhammad ko munazara ningaga mumari mutarazari so omukazi wo guyaba nazo mushonga first of all yanyirwa hagati y'emyaka 15 okwisari 89 mtwatu ina masiko nakizara konga wale waise myaka 5 okijo mshauti niendo ruzaro ngano no mugeza aho ntarinde byarahanga biya no mugeza nati naza no mugeza abantu mangu omubuhangwa emyaka yo kuzara muni yejo then twamara kumanya emyaka ejo omuntu emyaka yayine tubanza twamanya nazo mu micwe omukazi yaba nazo mu micwe buri kwezi atakumisinga na abakine chance impango yo kujana nakigira ki nakizara then obumwe noha ekitukwe noha ari ekitukwe time intercourse chikumanyisa no barira obwiro bwo kugirira mu kushorezi uri oterana oboro kubano shohozi hiri correct that is icho chikweta time 12 nakiye kiwagamba aheza kuzanto bagamba ekiro 10 kwisaha 16 aho bona abo chance yes ejo chance ni range ejo week mweta ruga kampara tobwire ngo nango umwana bumwe abacane bagira signs obura obumwe nka side emwe yashashamu obumwe amizi gawe go bukazi ganyiruruka gabanke chinzi yes obumwe oranka amabere garemera so omuchara wamanya magaraga uno basa kugetegereza umayito weza hati ebintu byo biro byanje byo kugirira mwenda so ico nco tukweta ki time intercourse so nyibasa kwanturanira n'umushija wanje umbwiro bwihurira rutine kuba zitwara yes tibu kuja ngo wayegita noza kugira enda rero kabitaho kwa bari hari no wayine kubarira kwine zakurumba so omushija omuchara ochazo mu mico yes ntujana nagira ki ane chance impango yo kugira ki munazara hato amane myezi nkeshatu tukare umukazi naturally twagezaho yagezaho kubariro bwa kuba nashozi yuri ticaba ntubasa kugezaho ko imibazi exstimulating achi amahuri kushobora eko kweta ovulation induction so stimulating amahuri kushobora gasimuka gargega okay as long as umuntu achaje umgejo myaka ntantumanya ngo achaine potential umubuhangwa yo kuzara so imibazi jinaija kumuhwera okugira ki okwimuka so wale myezi mukaga yawaho nikiba kiri kirungi wayongera okachebera echensheke omuntu basakushanga nashobozi huri konki utugine muhanda kumasango ensheke zigira yes okay inabunda budireho kugira ngo bakaba bagumba konka ko bahereze biha amezo musheja bayiha ihuri uwo mukazi then barterana abantu bahendera baziri aho naho ntugira ngo baciro bugumba ninga nabagumba naturally konka hatimwe mwayi ati okumanaging infertility no muringo gumwe ogo kuha omukazi kitukweta right yo kuzara na shikapo right yo kuzara ahabo kuba kora abo twire no mushija mukamare myaka mutakugirenda nshanchi mahisa ngo harenshonga so omushaho kakora evaluation yashanga byona birije nichanchi manyisa ngo yashanga byona birije maybe ninga shinkeshe zigire so nabasa kwata
ari kitukweta assisted reproductive technology. Yes, So yes, ubwo yes. nibwo muringo gumwe ogwo kwata ensigo z'omukazi na n'ez'omushiija bakazigitira heru. Bamara kuzigitira heru ubwo batebekanyisiza nyine enda y'omukazi then bapikingemu abana tuzeta zygotes. Yes, 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 yes. So kikuma yani mwana at that level konka ati ensigo y'omushiija n'ey'omukazi nibabyayegisire bwine potential y'omwana bwene bakwate nk'ensigo nk'itaano ninga 10 bazitaki ezibonire ezine quality. Of course nabaza kuba ya testing okuziri. So ejo niyo ki ekitukweta in vitro fertilization. Na ekitukweta when IVF nipamyangu butuyeni mukiwulira. Omwana bumwe nobasa kushanga nk'omukazi tayine nyinenda. Konka nakijaki nashoboza amahuri. So nibakwata ekitukweta surrogate mothers. So nitukwata ihuri ry'omukazi n'ery'omushiija turigita turita omugudije omukazi. Banye nakuze. Yes, bari wakuze. Konka kuzana toshimye kureba umwana ogwo yako tukwenda attachment. Bamureba nabo wanje. No basa kumwekoma. So nizara mukomereho mukiyaho umwani wo mugenda nyose gara. Abo kubati nabantu bareba omukazi karabe ya hiburi n'omushiija kata yiburi ensigo spam. So nchimanyisa ngo jo product ne yabo. Tiyogo wabo yebwira omwana we yabayamba kujiraki okugira okukuza omwana omuri minenda. Emerarire yanje ebigambo mbe ni mugambere byanje ntumwana wanje. Then kuyaza ngo yabo abari ka attachment kona twakwasa kuba. Attachment kaba. Okay. Hati nyine mutahi wanje wakazara kana chekamu. Konkana inango abanze yagaraka ishomero ashomeye ko ararge yabanze yakura hemyaka nkebere 3 ahendere waraye eriye yo kugira ngo takwija kutorayo akashanga tachezara aho byemerire As long as na kizo mu mitwe ntumanya unashoza amahuri enshekeze zazirikiriya nyine ndatine mu bizimba nengashina bya biri mu buri buce nabasa kugirenda. So tikugira abo twagira ngo waza kugitwagira ngo umuntu nakora family planning nchanchi manyisa ngo na infertility ntujimanaging in family planning. Abo ko no gware owachererwa kutwara nawe naenda kujaki kugirenda. So nchimanyisa ngo infertility tubantu kujimanaginga in that way. So omucharo uri kugira ati kambanza nashomaho ka PhD emyaka yanje 3 it is okay. Please. Yes. No girenda uzara then urindaho kace obwiro bwakunda then bwanyuma yo bugiraki ogirenda. So uratarenge emyaka 5. Mbona mu Burundi imyaka 35. Ego stagiye cyo abo kurenzaho quality y'amahuri agawe nago mushija nayo negani gacendera. So chance yo kugira abantu abino burema neyongera iri impango neyongera. I get you right. Yes. Okuyaho ndahure cyo kugira ngo umuntu ngo bamwoze insheke ngo umuntu bamwoze yo munda kumukoze inshekezi hata amahoro garabaho nanga that is a different case. Ati bakuzeta ngo bayoze insheke ndari bajezaho kuzigura. Okay. They bacheta hydrotubation. Yes, yes. So bakora bya amizi ahansi. So hariho ahansi hariho chance yo kugira ngo ejo pressure nebasa kwigura ensheke izabasitigire munonga. Then okoze yo munda nitwozo munda haba yabarugire mu nkenda hine bisigireyo. So ebyo bibiri tibikushana. Yes, ebyo bibiri tibikushana. Okay. Kandi cyabaho nkagire bizimba mu nyinende kine kibuzo cya muheru tubone tuhende. Kagire bizimba byo mu nyinenda. Oba byaretwa cyo byaretwa ki at whatever age. Nimba ninchije kuzara ninga byo byatangire mu mwana no monores. So nje mbe ngumba. Ebizimba ni bikira kwija omucyara yacererwaho kugirenda. Mabaru. Omu buhangwa ahabo kuba omurimo omugasho gwa nyinenda no kugira omwana. So ko kucererwaho kugirenda nyinenda yetandika kugira abayobana. Ehubara. Ebyo nibyo bizimba. So ebizimba ebi kugira ngo bitumo tazara ni kirugira size yabyo ni kirugira na location. Akuchaza side ichaza. Yes, side ichaza. Na size yacho. Ubuhangu. Otherwise abakaza bingi nitutambura twine kitukweta asymptomatic fibroids. Oyino buzimba konka to kukimanya. Kureka wazo musikani bakugira makazi nitibukushasha. Tibukutuma waje akubi, tibukutuma utagirenda. Buce.
abingi konka tuwari size yaba mpango ninga shi byaleta okuhindahinduka mu mico yawe adecho nchipasa kutuma utagirenda. Yes, ebigambo byitu byahamuhera Dr. Ahanshonga yo kutazara omubacyara onkora kutwizusi yangona no mujera asagona atatweka. So nienda kubashaba abacyara mwaba muryokwe mukurura ngu ni mwendo ruzaro konka byangire utakateka ngori wenga nibinji ahabo kuba omwihangari ensi yona omukazi omwe ahari mukaga noshanga ari kurondo ruzaro konka rubuzira. So nchanchi maisa mutodi omwe ekizibu no kugira ngo mu society especially mu African societies obugumba nibagwe kijekerero mukazi konko obugumba tibwo mukazi wenka abo kuba nawe na contributing only 30%. Yes, nito ba 30 tena nashinja basigara na 30. Then I combined in 30. So wabo ryokwe uri kureba omaziro omwaka narisho kurengamu uri kwegita kandi uri kwegita butosha eshitwayeta okwegita okurenza emirundi 3 buri wiki kandi ukaremwa kugirenda nikirungi okwikirira abashaho konka obahikirire muri kapo aboko omukazi wo wenka takubasa kurondo ruzaro aruwenka abo kuba na eta against gwe mushija kubasa kugira ngo eba abase kugirenda. So mwije na kapo mwije n'abashija banyu rero mubase kureba bakugu babase kubahwera omukubasa kugirenda. Okay, bari munonga Dr. Noko twahendera tutyo webare yo wagumani twa program eje byamagara ninjira ngo ejeshonga yakwereza amatsiko go kumanya ngo akirira abashaho babasa ku reversing situation ohendere obireje ningo shange eshonga eri hamushija then nabo bari basa kuroko bakwasa kumuhwera amwehwera babasa okuzara omwana ningashi abana n'abandi cyo butundi charity omuhereza na ine Dr. Joy Muhumuza okorga hari Mbara Regional Referral Hospital kandi privately nabasa kumushanga hari Ave Maria Ave Maria aho muri Kachenche bitu abambatise program yeje nabakazire health products abantu barunje mukwatana n'ibyo kunywa every natural ibiri kwera amagara gito kubaje no kwera no kuhorora uri aha muzuri nimbendeza ekiro kirungi mukama wetu abarinde.